Qaqda oldun? Ben Keldin mi? Ya. Ballarını beri aytты sen qaşıp ketdi dedi. Tügülüsten keyin. Kemet dedi. Ya. Keldin mi? Ya. Bulmaydı sen köre qaldındagın. Şöyle özüm төлeyim. Ya. Özüm tölemedin qoy. Ne Artsan keldi ғой маған. Керек саған кішкентай бала төлемеді деп. Төледің ба? Ya. Бәсе, соны айтып қойды. Aşığım aytшы mаған aşığım қайдан іздеймін сені Көргім келеді сені көздеріңнің жалыны арбап сен